گهدارن هجا و دلال دم و چاخ و خوش و گشبن. ام بخلکه که نو جبرنامه ولات خواه بناسه دیسا بورنه. مد خلکه درباس بویده برنامه خواه بخاکنیگاری و زنگینی سر ارد و بن ارد و چاند و فولکلور و بنافدار و دنگبیجن آمده او هر وها بنافچه چرموگه بداوی گره بو. دوی خلکه ده ام برنامه خواه جنافچه چناره بردوان بکن. نافچه چناره چنار نافچه که آمده یه. ناوی گون خانه آخپیره. خانه آخپیره لباشور آمده 32 کیلومتران دور باجار آمده یه. نافچه هری نزیکی باجار آمده یه. رو بیواوی 1952 کیلومتر چارچکه. باجار دشته ده حاتیه آوا کرن. نوتو دک گند و 77 مزرعه گریدای چناری هنه. لگور دانه سال 2015 هجمارا شینین چناری 7519 بویه. چنار بخواه نه نافچه کی کبله. ناوی کبن ملکیسه. برینها چند سالان نافچه که پچو بو دنابرا سال 1939 1905 ده دولتا ترک پنابرین جی بلغارستان و قدس آنین لبر به جهوار کرن به تایبتی ترکمن جی آنین و لگند در و دور چناری به جهوار کرن آرمانجا دولت یا بنگهین او بوکو کردان و آخا کل سر دجین بر به ترکیتیه و بگوهرینه. پشتی کو ترکمن چناری به جهوار بون هجمارا شینی نوی روش بروژه زیده بون. ده سال 1937 ده بو نافچه دیروکا چناری او یا هرمه گیم زیده یکه. لگوری آگاهین آرکاولوگان هری پر شوپن هوریان لوی هرمه دینه دیتن. حتی نهاجی گند هوریان، بستا هوریان و گلک برماهی او خربین ده سردما هوریان دا گهانا روژا میا ایرو وک چاوا مگوتی هوری و میتانی جی یک قومی بونو او پیشی و بابو کالین کردانن. وان لوی هرمه حکم مشاندنه. دروژا میا ایرو ده جبو باشور قرجداخه مالا میتانیان تگوتن. آنگو ولات میتانیان. پشتی کو آسوری لهرمه دبن دست هلادار باجار بناو دنگ یه بناو تاشخانا آوادکن. لروشلات باشور چناره دشتا کیکان هیه. تی باور کرن کو ناوی وی دشته جناو قرال آسوران کیکیان مایه. هر چندی نافچه چناره نو بجی لیده جوهر خوده دیروک جدفوره. لهرما چناره شکفتین بناو شکفتین سلیمان آخهنه. لخانکا جیری او لکیلکا رشچای نه شکفتین دیروکی ده بدنا چیه ده کولایی هنه. تی گوتن کو مرووک بناو سلیمان آخا لور جیای او جبر ویجی جیره تی گوتن شکفتین سلیمان آخا. هر وها لنزیکی آوا رش گلک شکفت هنه. گلها زرزوان لسر ریان میردینه. اف گله لسر چیه لجهه کی بلند آوا بویه. لهاویردور کلی دیواره کی بلندهیا وی 7 متره لهاویردور کلی هاتیه پیچاندن لمخابن نها همو حرفیه و تنه دیوار مایه. لدردورا چناره گلک قابلن دیروکی هنه جوان خربین دیروکی خربین لگره پرماخه قازوخان شخره و درجلو تلارابنو وکی دنجی گلک شونوار و قابلن دیروکی لدردور دینه دیتن. نافچه چنگوشی چنگوش لباکور روشلات آمده دیکره 117 کیلومتران دور باجار آمده یه. فرهبونا خاکنیگاری آوه 489 کیلومتر چارچکه. لگورا استاتستیکن 1010 هجمارا شینی ناونده 10495 دیگل تباهی گند و مزرایان 13462 بویه. 37 گند و 32 مزرا گریدای چنگوشه نه. ناو چنگوشه یک گون چیم کوشه. لگور لحچه زازاکی چیم چاوه گوش جی شله. آنگو چاوه شل. یان جی چاوه بروندکان شل. لی راستیک هیکو عثمانیان اف هرم پشافتنا
به ترکبونê re rûbirû hiştine. Di salên 1601 de di serdemê Kapî Kiran Mehmed Paşa de niştecihên bajêr piraniya wan ji Ermenî û Kurdan pêk dihat. Piştî vê dewletê gelek malbatên Türk ji Kafkasyayê anîn û li vir bicih kirin. Bi taybetî li navendê bicihûwar bûn. Gelek Kurdên li navenda bajêr dijiyan bi wan re asîmile bûn. Ew gotina ku dibêjin navenda navçeya Çinguşê hemû Tirkmenin ev nerast e. Lewra piraniya wan Kurdên asîlekirî ne. Çinguş di sala 1953 de bûye navçe bi Amedê ve hatiye girêdan. Ev navçeyeke çiyayî ye, axa wê piranî bi kêrî cot û çandiniyê nayê. Cemê Çinguşê di nava çiyan de diherike, jiyanê de herêmê û tê ser cemê Dicleyê. Li Çinguşê gelayek û du genîşteyên xirabe û her wiha berhem û qabilên dîrokî pireke dîrokî xuya dikin. Bi bilindbûna 105 metre li ser zinarekî gela hatiye avakirin, di demê xwe de ev pir girêdayî vê gelayê bûye. Di ketina navçeyê de li milê rastê avahiyeke bilind û dîrokî ber bi çavan dikeve. Ev avahî ya dêra Ermeniyên Ortodoks ya bi navê Surp Asbat Zadzîn e. Ev dêr di sedsala pazdan da hatiye avakirin. Mizgefta Alî Bek jî di salên 1688 de ji aliyê Mehmed Alî Bek ve hatiye avakirin. Mizgefta meziniya ku li Çinguşê ye berê dêr bûye paşê wergerandine mizgeftê. Di serdemê Artuqiyan de hatiye restore kirin. Pira dîrokî ya Çinguşê jî pireke dîrokî ye, tê gotin ku ji aliyê Kapî Kiran Alî Paşa ve di sala 1630 de hatiye çêkirin. 17 metre bilindbûna pirê ye, 5 metre jî firehbûna wê ye. Ev pir herêmê biriya bazirganî ya hervîşin ve dide girêdan. Navçeya Erxeniyê. Navçeya Erxeniyê li Bakurê Amedê dikeve. 57 kilometran ji Amedê dûr e. Li seriya Xarpêtê di quntara çiyayê Zülkîf de hatiye avakirin. Rûpîva navçeyê 1479 kilometre çarçık e. Erxenî di cihekî pir stratejîk de hatiye avakirin. Di aliyê dîrokî de navçeyeke kevne û navçeyek ya Amedêyî mezin e. 75 gund û 108 mezra girêdayê navçeya Erxeniyê hene. Erxenî di sala 1927 de bûye navçe, pêşî navê wê Osmaniye bûye. Di sala 1938 de navê wê bûye Erxenî. Bi giştî hejmara şêniyê navçe û gund û mezrayên wê 112,867 e. Wekî tê zanîn di serdemên dîrokî de çend navên di jî li vê navçeyê hatine kirin. Wek Akranya, Erkenîn, Ekranîkana, Yanarî, Zulqerneyn, Hana, Ur, Aşat, Arsaniya, Osmaniye û Erxenî. Cihê Erxeniya niha û ya kevin cuda ye. Erxeniya kevin di quntara çiyayê Kolad de hatiye avakirin, lê niha dewsa wê de tenê xirbeyên gelayeke herîfî xuya dike. Ev gela kengê û ji aliyê kê ve hatiye çêkirin, dîroka wê ne diyar e. Cihên navçeyên yên dîrokî Kotê Berçem û Hilar e. Di van salên dawî de li gorî lêkolîner û arkeologan berî Zayîna Îsa 7205 heta 6705 mirovahî li vê herêmê bicihûvar bûye. Şaristanî li vir avakirin e. Li Hilarê kevirên qawartî gelek bilind û fereh xuya dikin. 300 metre di navbera Kotê Berçem û Hilarê de mesafe heye. Ji bilî Kotê Berçem û Hilarê dêra Meryem, şkeftên Hesem û xirbeyên bervan û şûnwarên dîrokîyên gelekî kevnarin. Bi taybetî li gundê Xanê gelek cihûwarên dîrokî li wir têne dîtin. Dîroka vê navçeyê ji ya bajarê Amedê ne cudatir e. Hêzên ku desthilatdarî li herêmê meşandine, her wiha li ser Erxeniyê jî bandora xwe meşandine.
ناوچه‌یا حزروی حزرو یک جه ناوچه آمدیه روپی و حزروی 419 کیلومتر چارچکه 24 گوند 36 مزرعه گریدای ناوچه اینه لگوری دانه 10,015 نفوسا ناوچه بگشتی 16,917 ده سال 1943 ده بویه شارداری سال 1954 ده جی بویه ناوچه او با آمده و حاتیه گریدان ناو ناوچه بره حاتارو بویه ده بلگین آسوران ده او ناو درباز ده به احتماله که مزن اوه کو او ناو به ارمنی به لوی ناوچه بره ارمنی و کرد به هبر جیانه او هرم جی جهیلا به جهواربونا مروواهی گلکی گوناره خودگیهین سردما برگور جدم نئولیتیکو ورده مروواهی لور دجی دروجا میا ایرو ده شکفتا قبلو گندن شکفتانو گلک وارگهن دیروکی مینانی موزخانه که جسردما برکور و مایی رادخه برچاوان دیروکا حزوی جیا آمد و کردستان نجداتره لسر به هرمه هوری، میتانی، مد، حاتی، پرس، آسور، روما، مروانی، ایوبی، سلچوکی و داوی دجی عثمانی بونه حکمدار لحزروی جهن دیروکی گلکن وک مینای گلا پرجیل شهابودو تربا شاپورو قابلن بگان لحزروی آبوری لسر خودی کرنا آجرانو چاندنیه لآخا ناوچه معدن بن عردی گلکن فیرمین دولت کوکرد هسن پترول درتینن مخابن گلجی خیزانه ناوچه گلی و در این دلال ناوچه گلی ناوچه که دکوه باکور آمده برینجی و 2 کیلومتران جا آمده دوره ناوچه که چیاییه روپی واوه 405 متر چارچکه 23 گوند و 24 مزرعه گریدای ناوچه گلینه لگور دانه 10,010 ناوند و دیگر همو گند و مزرعیان هجمارا شینین و 23,239 و هدارین دلال ده سردمین دیروکی ده گلک هیزن دستهلادار لوی ناوچه انگول گیله بونه دستهلادار کی حاطبه لگور زمان خواه ناو خواه لگریه کردان جره گوتنه گل آسوران آشیپالیز ارمنیان ولاراسکو سوریانیان انگیل یانجی انگلنه روما ارتاگیراتا بزانسان باسیلو و ترکان جی ایل بنار کرنه او نافچه جی نافچه که جی سردما برکور و حتی نهابویه وارگه جبو مروواهی بکی ماهی لور 10,000 حتی 20,000 سال مروواهی لوی هرمی دجی جی سردمین کمنار ده مایی گلک تربین جی کوران تینه دیتن هر وها پشتی سردمان نئولیتیک یا تاری گلک شوپین هوری و میتانیان لی تینه دیتن دیروکا گله جیا آمده نجداتره پشتی سوباری هوری و میتانیان جه اورارتیان و مدان بگیره حتی که بگیهی جه عباسی و عثمانیان 13 هزن دستهلاتار ده هرکینا دیروکه ده لبر حکمداری مشاندنه دیروکا گله پر فرحه شرافخان بدلیسی بحثا گله دیگه لبه هرمه دیروکا هری ماینده شوپین دیروکیین آسوران تینه دیتن گله کو آوا کرنه حتی کو نهاجی لسر لنگانه هاویردور گله جچم زناران تکته جکلای 4 تونل لغم خبرددن سرچمه دجله لدردورا گلای وکی 100 سهرینجن جمداندنه ده تحتان ده کولاندی هنه اف سهرینج جا آوا باران تجید بن لنوالا دیران هیجی جدم برکور و تانها ده کوراهی نوالی ده او هر وها ده سردم سوباری و هوری و میتانیان ده گلک مزلین ده تحتان ده کولای او شکفت و سارینج هنه لیجبر بند آوین لحرم حاطنه چیکرن گلک مزل آواهی و شوپین دیروکی دبن آوی دمانه لگیله دکانی دیروکی سریوان به گنبت هنه گانیا جینو
آنگو کانیا جنان کانیا جامرد و آنگو کانیا میران اف هر دو کانی کنگی هاتنه چیکرن دیروکاوان ندیاره لگیله گورا حضرت الیاس و زلکیف پیغمبر هنه و هر وها بحثا گورن گلک اولیاء و پیغمبر و مالباتن وانشی لگیله دکن جبر ویجی جگیله را تیگوتن باجار پیغمبران لوی دره گره آلدره هیه لوی گری خربین بناوه قلاقش هنه تیگوتن کو بره لور دو پیکر هبونه پیکرک جوان سر شیر بویه یه دنجی طیر دو سری بویه به مناسبت پیکر طیر دو سری گل هرم جدی خربیر گوتنه قلاقش گهدارین هجا ام لبر گهیشتن داویا برنامه خواه تا اف خلقا وره ام برنامه خواه به نافچه فارقین بردوان بکن تا ویدمه هر شاد و بختور بن